Ja imam nešto kao da kažem na početku. Imamo svakako glumce koji prvi put izlaze na scenu ovde u ovoj predstavi našoj. Imamo nekako drugi, treći, i ja ovako kad najavim, čini mi se da nekako izvučem taj neki deo treme iz njih koji oni sad posebno imaju. Teško je nastupati pred ljudima, mislim, nije lako, pogotovo ako ste tako mali, kao što su oni. Ja sad primim taj kao prvi udarac pažnje i to ima nekog smisla. Drugo što se to da kažem, ovo je jedna predstava koja je specifična u odnosu na prethodne koje smo radili, jer je kao jedna priča koju jedan čovjek govori i priča kao neku bajku deci, ali kroz više likova. I oni i pričaju i igraju te likove u isto vreme. Malo je drugačije odnosu na dosadašnje predstave. Eto, to je kao neki malo ljubav. Dajte im aplauz i možemo da... Nekada davno, pre mnogo godina, u jednoj dalekoj zemlji živeo je kralj koji je imao veoma lošu savest. Ali on nije nimalo dozvoljavao svojoj savesti da ga muči, jer je u toj istoj zemlji sasvim slučajno uspevalo jedno veoma retko i neobično voće, poznato kao zaboravčić. Kad god bi se kralj Jorik loše osjećao zbog nečega što je uradio. Šta je ovo? Ovo je ljut jajva. A ja sam tražio blago ljuti. Nosite ga na kreketušu. Nemojte, molim vas, ja imam ženu i decu. Ili zbog nečega što nije uradio. Molim, porast broja beskućnika u našoj predivnoj kraljevini za 70%. Zašto me niko nije obavestio? On je pojedan zaboravčić. I što god ga je brinulo, jednostavno bi nestali njegovi misli. Jednog hladnog zimskog dana sluge su nosile kralja Jorika kući, u njegovu palatu, u specijalno zabranoj nosiljci. Kada on primeti siromašne ljude kako drhte od hladnoće na snegu i ledu. O Bože, reče kralj Jorik, kada se vrati u svoju palatu? Zaista bi trebalo da učinim nešto za sve te jadne i siromašne ljude koji nemaju gdje da živi i gdje da se sklone na hladnoću. Pretpostavljam da bi trebalo jednu od svojih palata da pretvorimo u dom za njih. Ali vaše veličanstvo, imate samo 16 palata. Ako biste ostali bez jedno njih, imali biste jednu manju krajinu da venka od dembeli. A to ne bi bilo redu, zar ne? Ne, za ime Boga, to nikako ne bi bilo u redu.
I tako, on ode u krevet sa toplim telefonom. Pojede jedan zaboravščić i zaboravi sve o siromasima koji se smrzavaju napolju, na snijegu i ledu. Ali naravno, siromašni ljudi nisu mogli da do zaboravščiće. Zaboravščići su bili vredni zlata koliko su teški i suviše skupi za ljude kao što su oni. A čak i da su mogli da dođu do nekog zaboravščića, oni ne bi ništa pomogao. Jer, vidite, zaboravščići su pomagali samo da zaboravite na svoju savest. Oni ne mogu pomoći da zaboravite na glad ili hladnoću. A što se toga tiče, zaboravščići nisu mnogo pomagali ni kralju Joriku, jer iako ih je on jeo skoro svakog dana, a ponekad i 2 ili 3 na dan, on je uvek bio nesrećan. A da ni sam nije znao zašto. A možda, ako bih naredio da mi se izgradi još jedna palata, kako bih imao jednu više od kralja Noduvenka od Demberlije, možda bih tada bio srećniji. Upravo tako! Tako je za kralja Jorika izgrađena još jedna palata. Palata je otvorena uz veliko slavlje i vatrmet. Razlužna gozba trajala je 3 dana. A tako je ova palata, kao i sve ostale palate, ostatak godine ostajala prazna. Međutim, među siromašnim ljudima koje je kralj Jorik video kako se smrzavaju od hladnoće na snegu i ledu, bila je majka koja imala sina pod imenom Tim. Ne mogu više da ti gledam tako nesrećno. Idem kod kralja Jorika da ga urazumim. Ali šta ti? Za ime sveta možeš da učiniš time? Hajko neću pustiti.
idi time. Ti si tako mali. Vidjet ćete. I tako, Tim ode kod kralja Jorika u palaču. Molim vas, morate da me pustite. Vaš narod gladuje. Smrzavamo se napolju. Morate da me pustite da razgovaram sa kraljem. Nikada neću moći ni da uđem u palatu, a kamoli da urazumim kralja. Ali on nije odustao. Seo je na jedan kamen ispred palate i čekao da se nešto dogodi. Dok je tako sedeo, Nebo se zamrači i sve utonu u mrak. bilo je toliko hladno da se Tim nije mogao pomeriti sa mesta. Ali ubrzo zatim Tim ugleda nečije lice na jednom od prozora. Ubrzo zatim prozor se otvori. Hej, zar ti nije hladno? Bilo bi bolje da uđeš unutra da se ugreješ. Ali Tim shvati da ne može ni da govori, a ni da se kreće. Bio je potpuno smrznut. I tako devojčica sa prozora iziđe napolje i unese ga u palatu. A ko si ti? Ja sam princeza, ćerka kralja Jorika. Princeza? Pa to je savršeno. Ja moram nešto da kažem. Ali tvoj otac je kralj. On sigurno ima sve što poželi. To je tačno. Ali on je neraspoložen od jutra do mraka. Ja se trudim da ga razredim, ali on samo drema i jede svoje zaboravčiće. Kako ćemo onda da pomognemo našim roditeljima da postanu srećni? Ljud pecanja je jedino što vas
vašim roditeljima možda doneti sreću. Ali znajte, on će doneti i tugu. A gdje da nađemo taj ključ sećanja? Idite svaki za svojim savjesti. Šta? Kako? Šta misliš? Šta je to? Možda su to naše savjesti. Sad. Ne budi blesava. Sljedećeg jutra, kada kralj primeti da je njegova ćerka pobegla, on u očajanju poče da krši ruke. Šta sad da radim? Moja jedina kćer je pobegla od kuće. Trebalo je da joj pružim više ljubavi. Trebalo je da budem bolji otac. Nemojte dizati toliku frku. Samo pojedete jedan zaboraščić i uskoro ćete se osjećati bolje. Tako kralj pojede jedan zaboraščić i ubrzo zaboravi sve. Jahali kroz mrznutu severu, držeći se za verigu njihovog žrebca, iz čijih je nozdrva izbijao plamen. Ubrzo, oni shvativše da se nalaze na ivici jedne strme litice. Ali nisu imali vremena za strah, jer na njihov užas ždrebac počne da se propinje. I skoči dole pravo u vatreno jezero. Kada malo bolje otvoriše oči, smatraš da se nalaze na dnu jedne prostrane pećine, a na sredini te pećine nalazio se ogromni kovač. Kada ih ugleda, ogromni kovač prestade da radi i nasmija se. Došli smo po ključ sećanja. A je li zato? Rečeno nam je da je to jedina stvar koja će našim roditeljima doneti sreću. I bol! Pa da li je taj ključ sećanja kod tebe? Jeste! Tu je na nakovnju, upravo sam ga dovršio. Uzmite mašice i bacite ga u vedro sa vodom. I tako princeza
uze dugačke mašice. Podiže užareni ključ i baci ga u vedro sa vodom. Tada se u kovačnici pojavi jedna starica crvenoga lica. Princezo, u najtužnijem kutku, kraljestva toga oca. Kraljestva Skorče, pun očevih sećanja. Ovo je jedini ključ koji ga može ključati. Tako Tim i princeza uzeše ključ i potražiše svog vatrenog ždrebca, ali i on beše nestao. Pa, izgleda ćemo morati peške kući. Krenuše tako oni natrag, kroz smrznutu Severiju, ali za ono zašto im je trebalo samo nekoliko minuta na sjajnom ždrebetu, sada je trajalo danima. U kraljevstvo kralja Jorika. I gde ćemo naći najtužniji kutak kraljevstva mog oca? Ja znam gde je to. Tim princezu odvede na mesto gde su prosjeci spavali ispod mosta. Oni se umeze. Ali tamo ne nađoše kovčeg. Zatim Tim princezu odvede u šupu, gde su se u strahu od hapšenja krilo mnoštvo lopova. Skloni se. Ali ni tamo ne nađoše kovčeg. Konačno, Tim princezu odvede na mesto gde su njegova majka i njegovi rođaci stiskaše oko vatlice pokraj jednog zida. Kada vidiše Tima, lice im suzariše osmesima. Time! Ali ni tamo ne nađoše kovčeg. Stvarno ne znam gde više da tražim. Tada se princeza uputi u palatu, pored koje je kralj sedeo ispod jednog orohovog stabla sa suzama u očima. Pa šta je s tobom? Imaš 17 palati, sve što ti srce želi. Zašto si nesrećan? Zaboravio sam da pružim ljubav svojoj kćeri. I ona je pobegla od kuće. A sada sam zaboravio i kako ona izgleda. Tada je princeza primetila da kralj sedi pored jednog zarađelog kovčega. Ona uzme ključ i s lakoćom ga gurne u bravu. Oče, vratila sam se u nadi da ću ti doneti sreću. I ja! Kćeri moja, bojim se da mi nisi donela sreću. Jer se sada
svake nesreće majke koje nije mogla da nahrani svoju decu. Sad se sjećam svakog nesrećnog oca koji nije mogao da pruži krov nad glavom svoje porodice. Sjećam se svakoga koji je bio gladan, makar na jedan dan. Sjećam se svakoga čije sam patnje zaboravio. I moje srce puno tugi. Ali oče, zašto se ne odrekneš samo jedne od svojih 17 palata kako bi u nju smestili gladne? Učinit ću i više od toga. I tako, kralj Jorik postaje prvi kralj koji se odrekao stanovanja u palati. Umesto toga, žive u jednoj prostornoj kući, u kojoj je bilo taman dovoljno mesta za njega i njegovu porodicu, a za time i njegovu majku i njegove rođake. Kralj Jorik otvori svih 17 palata, tako da od tog dana nije bilo nijednog jednog beskućnika u cijelom kraljevstvu. Savjetnik ga napusti sa gađenjem i ode da radi za kralja Naduvenka od Dembelije. Tada kralj Jorik naredi svojim baštovanima da poseku čitav voćnjak u kojem su rasli zaboravčići. To oni i učiniše. I od tog dana svi zaboraviše da je ikada postojalo voće u kraljevstvu koje je donosilo zaborav.